بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga kamaasan, kamagulangan katautay manguran haagama sinallahu ta'ala. Murah-murahan bang manti pagbarakat sinallahu ta'ala in pag-imun-imun na to harum ini. Amuin wayro kaing maksud, malingkan manglagui, iwan sin pagpupuyag na to, hamuin paglahil sin jungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Murah-murahan bangman in pagpunpun na to ini, amuin makapuso kita ni Urain ha mga pangadjian, mahinang tiranan iban parsababan, ikasung sin pag-iman, labi aula, hikagawod, sin lasan na to pa Allah Ta'ala, ilan sin lasan na to pajungdungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nari na kami mga makapara sin hilalaungan na mo karena yari na yung mga kaguruhan na to, mga myulya sin Allah Ta'ala, waris sin mga kanabihan, inamuin mga dumihil kato maniyo pangadjian harum ini insyaallah ta'ala. Nabiyayon hari namo pabi mga ikatukbal in suara pa mga tiap-tiap kaguruhan na to, muna-muna o kabon na to, in pakaradyaan na to ini biyasim pagkabiyaksahan, aamuin pabasahon na to in hamuok manghod damikian hamuok guro na to isap susungon insyaallah ta'ala. Way naroon duwaing dengkan Tuan Al-Azhar Singki. Bal yatafaddal fadilatuhu mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في سجودهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, nabiyayon lumaton kita niyo, papanagnaan lecturesin kita niyo. Muna-muna, in lecture na to harum ini, mga kaguruhan na to, in sila ini, alhamdulillah, misan yanon talos na, graduate na,
nakaubos na sin pagpangadji nila Azhar University, walillahil hamd. Kita ni Raisa bimbi ang mga panamong nila, dahil nga mga uniform sin Al-Azhar, walillahil hamd. Muna-muna, in lecture na to biyayaon, ituan Abdul Quddus, amuin dahil nga mga kaguruhan na to, nagmamasteral. Dahil nga mga kaguruhan na to, amuin miyahod, paamuin pagmasteral, walillahil hamd. Nainsingin kulliyatu usuluddin. Amuin lang ta in natanggos iban sin natalus niya, major niya amuin qismul aqidah. Na alhamdulillah murah-murahan pang magpaparakat sin Allah Ta'ala katutan yung katan nabiyayaon dumo kita niyo pangadjian insyaallah Ta'ala bang manisab in katan ini isulat dahakatan sahipa na to insyaallah Ta'ala na mauling tukban na mo kaniya in suara biyayaon falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wasin pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban salawat, iban salam, panabina to mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga ni'mat ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nahinang kita ni umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat amin liaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab sing darajat diarasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala nagbaita kato taniw halong sin Quran mahamulya ingkatan barbakkas amuin ikaingat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala suway siya lagbuon in masjid bakkas pangilahan pa Allah subhanahu wa ta'ala in madrasa damikyan in Quran in pagtipon-tipon na to niyo harumini magbangkil sing sarsila akapagbatahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sing uno-uno na parakala tamaallok papanglaggoy pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban na kaibanan parakala hikakilana to magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala inyat to hipapalaggo ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala papahalgaan nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Isiyo-siyo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala in manglaggoi hamanga parakala amin hikakilaniya pangilahan pa Allah subhanahu wa ta'ala tiranan hikakilaniya pa Allah subhanahu wa ta'ala paahama sin Allah subhanahu wa ta'ala inyatto dahing hamanga alamat kakahinang sing pangatayan amuin nagsisipat pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naharumini, ing kita niyo magbangkil, sin pakaradyaan, sin sarayaw-rayaw na piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung nabi na to pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
In Allah subhanahu wa ta'ala, biyaak niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, lapaylain ummat niya, sinipawang kilingkatan kakissa-kissahan, sin mga manusia na kauna, hasupaya kita niyo makakawa pamintangan manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, faqsusil qasas la'annahum yatafakkarun. Ya Muhammad, bangkilakan nila, kissahakan nila, impakaradyaan sing manusia, nakauna rin kayo, asupaya raman sila makakawa, pamintangan, makamuakkal, makapamikilan, bang uno naman yung mga jimato, hanakauna rin kanila, makawa nila pangadjian. Na yung sa laggo-laggo na, pangadjian, amin suway na to hatihon, pangawaan, upihan, amunain kabuhi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiyabayta, sin mga magsasar sila, sin mga sila magbawaktol sin kabuhi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya piyag anak, adlaw isnin, ikahang butagdo kasubangan, sin bulan Rabi' al-awwal, hatahun amul fil, hatahun gadja, amiyatin masyhur, hangkutag dua kasubangan, amin tanyag, hamanga sila magsusulat sin kabuhi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hangkutag dua kasubangan sin bulan Rabiul Awwal, adlaw isnin, ngiyanan sin mga magbawaktol sin kabuhi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impartahunan piyag anak, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngiyanan nila amul fil, tahun gadya. Unin maksud sin mayta nilang ngiyanan tahun gadya, bukun ni maksud din ibya sin pagkabiyaksan na to, amin pagyanong mga horoscope yaon. Bukun, sabi niya to day nga mga pagputika-putika, hinang sin mga kuffar, sin mga musyrikin. Wayrong kasabunnalan niya yato, inya to day nga mga najis, sing syaitan, amin limpal sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung kangian niya, piyatarang halong sing Quran. Imaksud may tangyanan, in tahun kapag bataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun gadya, sabab awang parakala, salaggulag parakala, day nga mga salaggulag pakaradyaan, piyaja to sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatahon niya un. Impakaradyaan ini kalim palalaw sing Quran, Suratul Fil. Aming pagbasahon sin mga kaimaman na to, asang bahayang, alam tara kayfa, fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampay pakahinapusan niya. Uning pakaradyaan, jumatuha tahun yan. At tahun ini, hawak to nakauna, hambuk day nga mga malaggo, empire, alam sing gumini, was sin Rome, Roma niman sin Persia, amo na in Ethiopia, Habasha, lang sing mga sila Arab, Ethiopia yaon, mga tao amo in ito minwal na nila, makusugin hula nila, sampay hula Yemen, kapag mamanjaan nila, impagtawag sin sultan nila ang Najashi. Doon hula Yemen, ang biyutang sing sultan sin hula Ethiopia, bilang diya ka magnakura, doon hula Yemen, piangandulan niya mo na Abraha, Ibn Sabah al-Ashram, al-Habashi. Isa ini bukun Arab, isa Ethiopian. Doon hay ini, in Abraha, asalaon na hapikilan niya, haniyat niya, in mabaya niya, makawain hula Makkah, asupayan niya mapagsugpat, in hula Syam, iban sin hula Yaman, namin piyagmamanjaan niya. Sabi hula Syam, amo na in Jordan, Lebanon, Palestine, inya pangungusahan sing mga Arab na kauna. Nawabaya niya tumakangker kata, makawa. So makawa din niya sadya mahinang tabsing mayta, tabsing subay mauning pagbuno.
Na doon man yan, asupaya mapaling, makawa niya, inpikilan, ibang pangatayan si mga Arab, nagpahinang siya simbahan. Sabi pag-aka masing mga Ethiopian nini, yun sila Nasrani. Mga Christian sila. Nagpahinang siya simbahan niya Al-Qullais, doon sa Yaman. Capital city niya Sana'a. Biyayta sing mga magsasar sila, insimbahan niya on nakalando, ilingkat niya. Wayroon makasimukan niya. Hinang niya bilang hipagpawantog hasultan nila, yon na hula utopia. Sampay nagpara siya sulat matto, pasultan nila, inakulong niya nagpatindog bay, kani sa pag-iibadatan, simbahan. Para kay mulong niya sultan, asupaya mapaling ko yung pangatayan sing mga Arab, marina ka ito magadji, wag mo harap matupakaaba. Doon man yan insoy-soy, limatag. Doon ha kaumansin mga Arab. Timanyag, limatag. Sampay mga Arab, biya, nang dadaing pangatayan nila. Dimukal. So may itaan mo na yung pag-aakaman na mo, hindi hakaba. O wala kapag hadyan na mo taon-tahon, may talong niya palingon matupahula. Yaman. Ikawin talong niya pag-aakaman na to. Inbin si makamaasan na to. Naaw na rin doon ang buktao. Nakatawakkal din ha, bangsa Arab. Din ha panganak sing kinana. Inhinang niya, hawak turum, haway man tao makakita kan niya. Tabiya iyaon si Mud siya palom sin simbahan Al-Qullais. Ampa niya tabiya iyaon kianatan najis. Tabiya iyaon intawan ninlaw. Kianatan niya najis. Sampay siya gimuwa, nagbalik pa Makkah, miyakoy. Napag-adlaw ang buhok, di matong isoy-soy, kan Abraha. Sinin, simbahan hinang mo, yari-arihan mo, yat to Diyol dyan na sintaw, niyajisan, yumian, diyo kalanin Abraha. Sampay nakaniyat siya, nabunal niya na niyat niya, inlumuhon niya yung Kaaba, kawaon niya wala Makkah. Doon man yan, tipon na sin Abraham sundalo niya. Sampay, piakaran niya yung mga sundalo niya yaon, mga gadya. Aki si mga magsasar sila, hangkutag dua, hintaod. Inaki hangibo. Karon na pagpabuka sadya, pagpasungsing damag ang mga tao Makkah. Doon man yan, limatag na isab, insoy-soy pa mga Arab. Sinin Abraha, nagtaka man na sing mga sundalo niya, lumubo sinula Kaaba, sinula Makkah. Narindihay ni nagsusungin dukal, sin mga Arab. Sampay rin doon, hawla Yaman, amin piyag na nakura ni Abraha, on din doon nakura, sin mga tao Yaman. Yung mga tao Yaman, ini sila mga Arab. Mga purol Arab. On din doon pagnganan ni Dunafar, dahil mga nakura nila, timawakkal imatuhang kan Abraha. Sabab may ita, pag-aakaman na ito na longin lubuhon, sin Abraha. Bukod namin pag nakuraan niya sa kita niyo, niya to, makawa na to papangatayan. Amin makad kita mag-isim nakura na to. Sabi ako niya, pag-aakaman na lubuhon niya. Binsing kamaasan na to. Piyuan tahon na pag-iibadatan na to, lalakdo na to, yayaran. Sabi ang lubuhon niya na, timawakkal, indunafar, umatuwang kan Abraha. Sampay tiyawag nin lomsing kaumaning kampong niya, tipon niya katanin ni Siyusyo, mawaya umatuwang magjihad, matukan Abraha. Sumakawayron na hinang. Insila diya ug katan. Sampay
Zunafar, nasaggaw siya. Sapay doon man siya, patayon na sin Abraha na ngayon siya kung Abraha. Sinbang manayaw na siya patayon. Arakala law niya, impagbuhi mo ka ako, tiranan hika halulay sing parakala katan. Wayron na mag-revolt kayo mo. Sabi siya, tawra ko la. Huwag mo ako bunuhong gaman na mag-revolt. Intaw. Napiasaran siya sin Abraha, inhinangkan niya, ginil na sadya siya. Doon man in Abraha, miyanaw na, timudyo pa Makkah. Pagdatong niya maong pahula, khat'am pagnganan, aw ni sabdin doon tumpukan si mga Arab, imatuwangkan niya. Piyag na nakuraan, Hinufail ibn Habib al-Khat'ami. Imatuwangkan Abraha, sumakawayron na nahinang. Ingkatan sila diyaob, sampay Hinufail, nasaggoy Abraha, bantangan na sing kamatay, nangayo na isab, bangman, di siya patayon. Sampay nagpakila siya, makajari mga kulong niya hinangon, mag-guide kan nyo sin hula Arabin eh. Sabi na ako, indan ko katanin hula Arab. Hinangan nyo na ako mag-guide, yun yung sadya ko pataya. Doon man niyang gaidan niya na, in sundalo sin Abraha, nakaabot na sila pa hula Taif. Doon na hula Taif, aon di ma nakura, nagkita kan Abraha, ingan ni Mas'ud ibn Mu'tab, insiyay ni dahing mga panganak sin Banu Thaqif. Dindiya Taif na nakaunayat toon sila pag-iibadatan. Lugal pag-iibadatan, bay pag-iibadatan, ngiyanan nila al-laat. Ngiyanan nila al-laat. Impanglaguin nila, habay pag-iibadatan nila ini, biyaray sabsing panglaguin nila Kaaba. Nalong sing Mas'ud, di ako lang niya umatuwang kay mo magbuno. Sabay ragaos. Iban lang yung maksud mo lang niya mari, pahula ini, bukon damin simbahan na mo yan, bukon damin pag-iibadatan na mo yan namin al-laat. Imaksuro mo namin Kaaba na ikaw na. Di kami dumamagkalo kay mo. Gamandilan na mo pa ko, mag-guide kan nyo matupahula Makkah. Ingan ni Abu Rugal. Sampay tao ini, gaidan niya na in Abraham sing sundalo niya, nakawot sila pahula Al-Mughammas. Inhula Al-Mughammas yun, nagdaraig na iwan sinhula Makkah. Daplinan na sinhula Makkah. Doon man na Al-Mughammas, niyatay Abu Rugal ini. Sampay doon na siya kiyakubol. Sampay adat, na inang adat si mga Arab, hadugal nila kay Abu Rugal amin nag-guide kan Abraha, manglumusing Kaaba, ininang nila pagtiluon nila. Ako asing parakala, di mati ito, pagtiluon nila yung kubol. Ya Abu Rugal. Timok day sa bangan niya, mga bahasa na to. Karurugalan. Doon man yan ahula al-Mughammas na sila. Inabraha nagpara tao. Maong pahula Makkah. Ingan niya al-Aswad ibn Maqsud al-Habashi. Inhinang impardaakan, hipakawa singkatani paglanggal nila alta sin mga Arab. Ingkatani kapaglanggal nila mga alta hipakawa. Nakawain alta sin tao tihamay man sin kaybanan pa. Dengan bangsa Quraisy. Sampai inunta ya Abdul Muttalib ibnu Hashim amin apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ama sin ama niya nakawain unta niya 200 taon. Biugo yan. Lima bay in waktu nagparanay sab in Abraha tao ingan niya ihanata al-Himyari ini tao Yaman nagparasya man to pa mga tao Makkay papalawag bangisiyo in nakura sing mga Quraysh nagdararungan doon alam sing Makkah papawaitaan in maksud miyari Abraham in nakura na mo
lumubusing Kaaba, bukon dumamagbuno kanyo. Bukon kami miyaksod, bunoon ka, mataw Makka. Sumakuha, imaksod di Abraha, lumubos sa sing Kaaba yaon. Na sumakuha bang kamo, sumulang kanya, pagangan nyo siya, naroon na ini, dumasi magbuno kanya. Nakailangan na iya, ihanata, al-himyari, inakura nila mo na apo sin Rasul, inakura. Si mga Quraysh alam sing Makkah. Hatay miyat to. Nalong sin, ang pasyabiyaitan sin hanata. Sin himumungan, piara, Abraha. Nalong sin Abdul Muttalib, wallahi ma nuridu harba. Sa pahangkulong niya po Allah subhanahu wa ta'ala, di na isap kami mawaya magbuno iban siya. Wa malana bidhalika min taqa, sabayrong kami gaus. Hada baitullahil haram. Ini Kaaba ini baisin Allah subhanahu wa ta'ala mimyullian niya. Wa baitu khalilihi Ibrahim, ibang baisin Nabiullah Ibrahim amimpiatindog niya. Tabi nagpatindog sing Kaaba, Ibrahim ibang sin anak ni Nabiullah Ismail, alayhi assalam. Fa in yamna'hu minhu fa huwa baitu wa haramuh. Bangsa upama, in Allah subhanahu wa ta'ala taagahan niya. In Abraham ang lubusin hula ini, sing Kaaba ini, niya to kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi nini bay niya amimyulyan niya wa in yukhalli bainahu wa bainah nabang so pa mapasaran niya ni Abraha iban sing sundalo niya manglubo sin bay ni ting Kaaba ni fa wallahi ma indana dafwan an sa pahangkus patuhan long sin Abdul Muttalib apo sin Rasul wayro na kulong niya wayrong gaus na mulong niya humawid tumuod sing kakahinang sin Abraha yan. Nalong sin hanata, maraw palong niya makad na kako. Sabi, himumungan mo yan lang din dayaw niya. Doon man niya miyaka din in Abdul Muttalib, sampay kay banan, amin taumasin, taumak kamiyakad kan niya, niyat to ka na Abraha. Nakaabot man sila, patumpukan sing sundalo sin Abraha, nangasawa na siya. Banghaw no nahi Dhunafar. Amin bakas panagnan di mga nag-atubang kanapraha. Sabi na Abdul Muttalib yung Dhunafar, magbakay sila. Nadiyan naman siya sing sundalo, matupapagtijilan ni Dhunafar. Apa siya nangasawa kay Dhunafar? Yako Dhunafar, ang pabahalong niya hikatabang mukha mo. Sabi Dhunafar, ini taulak-ulak. Nakura sin hula Yaman, hababaan sin Abraha. Ang pabalong ni karil mo kamo tatabangan, aparakala min jimatu kamo ini, lubon ni nula kaabayaw. Long sing Dhunafar, uno pabalong ni mahinang sing tao, najijil na. Nagtatakad-takad da kumambang kuno, ikan niya walihan sin Abraha. Sumako alang niya, aw ni katabang ko kanyo hambuok, aw ni katabang ko kay mo hambuok. Parakala, in nag-iipat long niya sing Gadya, sin Abraha yaon, aming pagnganan niya Mahmud. Gadya sin Abraha, malagbo, pagnganan siya Mahmud. In mag-iipat kan niya, inga ni Unais, bakay sin Dhunafar. Nabi ini nahasupaya ko masapat, makakatukan Abraha, makaramag bisarakan niya na, magparako bisarakan Unais, sini paparakaw mat magbissaray ni Abraha. Doon man yang katabangan si Unais, nakasud siya matupa, pagbubutangan sin Abraha. Awak man siya kita sin Abraha, ajallahu. Niyaggo siya sin Abraha. Sabin, panindog sin Abdul Muttalib, in siya malagwing baran niya. Sarta, impamahihuan niya, masawara kuman. Ibanindag busing panindog niya, tataw maasun tuod. Nara hindi kimuanin pangatayan ni Abraha. Limunok. Sampay haluman niya, mapalingkod niya. In Abdul Muttalib, paglilingkuran sin Sultan, ang paglilingkuran niya, inhinang niya diyan niya na sadya limingkod, in Abdul Muttalib habawa. Habawa lantay. Biya nalawa siya pasing matto, sabsing kita niya kan Abdul Muttalib, limunok yung pangatayan niya.
Doon man yan, nag-aalok na sila man Abdul Muttalib, iyasubo na siya sin Abraha. Bangunin hajat mo lang ni Abdul Muttalib. Aki sin Abdul Muttalib, hajati an tarudda alayya al-malik. Hajati yarudda alayya al-malik. Mi'atay ba'ir asabaha li. Imaksud ko lang, inhajat ko lang niya kay mo. Bang mandalong ni kauli sing sultan indo ang gatos. Unta kaming kiyawa niya. Na inuinin Abraha. Ay ikaw na nga. Amo na inilong yung piyagkarian mo kako. Indo ang gatos unta, amin nakako kay mo. Amo na inilong yung pagkarian mo kako. Yung parakala sing paglubo po sing Kaaba, amin pag-araman niyo, binsing kaapuan niyo, yahalgaan niyo, yaayaran niyo. Kita ko lang niya di magbisara sing parakala yaon. Naunin jawab kanya sin Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil. Ya Sultan, ako yung tagda po, tag-amulay sin unta. Wa inna lil bayti rabban sayamna'uhu an. Ampain Baitullah, aming Kaaba yaon, naunda siya Tuhan, tag-amulahikan niya. Kuno-kuno kabayan niya, pagangan niya kau kanya, manglubo hawla Kaaba yaon, nakausan niya. Nalong sin Abraham, maka naliyam tani minni. Di siya lang niya makakaus, umagpangkako long sin Abraham. Takabbur. Kala anta wadak. Inagikan niya sin Abdul Muttalib, nabahala na kay mo, ikaw na baya-baya mo na ibang sintuhan. Naroon man yan, kapag isunan sin Abdul Muttalib, ibang sin mga tao, taumaa sinulamak ka, amimiyakad kan niya, maong kan Abraha. Asupaya sa jadi lubunin Kaaba, idihil nila na yung alta aming nakawa i Abraha, hawla tihama. 1/3 sin alta, hawla tihama, idihil nila nakatan. Bang mandira lubo ni Abraha yung Kaaba. Waiti sin Abraha, sampay dihil sin Abraha, unta Abdul Muttalib, doon katos unta niya, biyalik niya, pasya niyan, in maksud nila lumubo sin Kaaba, hitoy niya. Na doon man, nagbalik din Abdul Muttalib, yung sing mga iwan niya pamakka, biyaitaan na sin Abdul Muttalib, yung mga tao Makka, inabraha, mangguwat na katutan niyo. Way na mahinang natutan niyo. Katto na kamo pagoy, papuntukan si mga kabudburan yon, tapok kamo matto. Arakala bang marin sundalo sin Abraha, ingkatan sing kabayan, din di halom sing Makka malubukatan. Katto na kamo tapok. Ang pamiyatoin Abdul Muttalib, palawang sin Kaaba, iban sing kaibanan, amo indeng ha mga bangsa Quraysh, imulin sila halawang sing Kaaba, padimuha po Allah subhanahu wa ta'ala, mga yuktabang po Allah subhanahu wa ta'ala, bang maamparihalaon niya rin hula Makkah, lumalawin ang Kaaba, di lumalusin Abraha. Hampay, indua Abdul Muttalib, lahumma innal abda yamna'u rahla, famna' rihala. Ya Allah, bunal to din ipon mo, amunin siya, Abdul Muttalib. Nakawa ko na lang niya in hak ko, amunin unta ko doang gatos, nakawa ko nin parakal. Nabiyao ni sabin alta mo, ya Allah, paagang isab malubo. Paagang irin kan Abraham malubunin, alta mo, amunin Kaaba. La yaglibanna salibuhum wa mihaluhum gadwan mihalak. Sabon na tuod di da, makaraog, incruz hinda Abrahayaon. Ay bimanin pag-akama, dira hinda Abrahayaon, dira makaraog. Iwan sing kusog nila, dira makaraog. Hakusog mo, ya Allah, wang mo paagangan sila. In kunta tarikahum wa qiblatana, fa amrun ma badalak. Bangsa upama, tinggalan mo, in Abraham ang lubusing kabay ni, iwan sing kiblat na mo, na yung parakala yan, doon na bang haun-uno na kabayaan, ikaw rin tag-amulahikan niya. Doon man niya minig din Abdul Muttalib, miyato na sila pataas, puntukan sing budti mapok. Sarta in Abrahati magda na, miyanaw pa hula makkaday nga mukammas. Iban sin gadya niya, Mahmud, dakula.
Iwan sing kaimanan pa. Doon man yan, alam Makka na sila, alam mula Makka na sila. Ing gadya ni Mahmud, amin nakabidda katan gadya. Di sumud, di humibal, di manaw. Sabab Nufail, Ibn Habib al-Khat'amiyat to, amin hinang nila mag-guide kanila, dahil hawala, Khat'am harap pa hula tayo. Inhinang niya miyat to siya pa, gadya, ya Mahmud, ang paniakas-akasan, ya Mahmud, ubrok. Limbo ko na kolong niya, ayaw ko manaw, limbo ko kaw. Iwan balik na ko matto, pahula amin, kiarituhan mo. Akar na ni ko yari hawla, sin Allah subhanahu wa ta'ala min myulyan niya. Asawa biyatin, inggadya, amin nga ni Mahmud, bang patudyuhon nila matto pahula, Makkah, ininang lumimbo ko. Di manaw. Piyagpukpok nila na, piyagtugsok nila na sing tungkod nila tiyan sin Mahmud, bang man tumindog manaw. Di. Sumakuabang nila pakattuon padto kayong pidyuhan, paharapon nila matupahula yaman, manaw isay Mahmud. Naroon man, wayron dalimu kay, ingkahalan sin Abraham sing sundalo niya. Hay kahit sunod adlaw, awak tin Abdul Muttalib, di muroa, iban sing mga iban niya. Aun na kaidlapan sin Abdul Muttalib, dahil ka-direction sin hula yaman, baanan manok-manok, gimwa dahil halom sin tubig. Aki sin Abdul Muttalib, makainu-inulong yung mga manok-manok yung gimwa, nagbabaan-baan. Buko ni sabsyalong niya manok-manok dahil nga hula na jad, amin nariyad. Buko ni sablong niya manok-manok dahil nga hula tihama. Maka-ajaib. Sampay limaway habawaw nila, yung mga manok-manok yung nagbabaan-baan, kita nila pa, insiya tiap-tiap manok-manok, nagdara tu bato. Bato rin nga pisak aming piyato kas, yad doon rin nga kayo. At tiap-tiap manok-manok, tu bato indira. Asimud ato ka niya, iwan harwa, 5 niya. 12 niya. Sampay mga manok-manok kinipian nilo nila. Imbato-bato dira nila mong pa sundalo sin Abraha, iwan kan Abraha. Insa suko, kiyug dansing bato yaon, nahansulimbaran. Nagkalunyat-lunyat, nagkaigi mga unod. Sampay ni Abraha, kiyugdan siya in gulamay 5 ni, amin duhulan, sing gulamay 5 ni, nagkatanak-tanak. In kataan sing amin way kiyugdan, nahaluwilo na yung pikilan nila miyakoy. Nagbalik pa hula yaman, di na nakabato kanindaan. Sampay naglag na sila kay Nufail. Ibn Habib, amin naghundukan nila rin nga hula Khat'am, harap pa hula Taif, Sindan, wayron nila nakiyabakan. Sabin, Nufail, pag uus niya, yakasakasan in Gadya Mahmud, nag-uus-uus na siya dimakan matupataas bud, timako. Hambuk dahil hamakaywan na nimumungan sin Nufail. Hawak to siya, amin dimarakan na, timapok na matupataas bud, akin niya, hamidtullaha id absartu tayra. Nakapudya ko lang niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na pangatay ni Nufail, madugal na siya kan Abraha. Sabi kabayaw, namin pag-aaraman nila. Nagsukurtuda ko, namudya ko lang niya po Allah subhanahu wa ta'ala, hawak ko kita, imbaanan manok-manok. Wakiftu hijaratan tulka alayna. Ibandiyamag ako, si mga bato, may nagkahulog yun, hindi maway hababaw una mo. Wakullu qawmi yas'alu an Nufailin. Ingkataan, kauman, amin sundalo sin Abraha, amin yato na diamag na, di na kayo nga tamang uno tumudyo. Naglag na sing dan, mui, hula yaman. Ingkataan niya to nag-aso, hono na inufail. Wa kullul qawmi yas'alu an Nufailin, ka'anna alayya lil hubsyani daynan. Yung pag-aso nila sa panton, in ako nakautang malaggo kan nila.
Amin tao, amin kiutangan mo yan, bang maglagi na sin, bisan sa kanaw, no, lilawag dakaw. Nabiyat tulong niya sa pantun, nawayron na nahinang nilakatan. Naamo na ining kissa, kialim panhalom sing Quran, mahamul liya, asuratul filim, paminsan na isin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya Muhammad, bukon ka kaingatan mo, sing panghati masawa, bangunin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, sintuhan mo, hamanga sila, nagdarasin gadya, sundalo nagdarasin gadya, amo na Abraha, iban sing mga sundalo niya, kaingatan mo yung parakala yan. Sabi yung parakala, ini tanyag halaw sin, kauman Makkah, iban sin hula, Yaman, iban sin Habasya, iban sin Katan, binaybayan sin hula Arab. Inji matuhad law yaon. Ibanin tanda, imakatanda-tandaan. Sinji matuhad law yaon, masi-masi pa aun. Hawak to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin na hinang na siya Nabi. Aumul niya kapatantahon. Ibaning kaibanan mga taumaas, kamaasan sinlawm, sinula Makkah, masi-masi pa yung kaibanan buhi, amin nakasakop sing pakaradyaan niya. Kadalong sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukong kaya Muhammad, kaingatan mo sing panghati, masawa, imparakala, jima tuhad law yaon. Bangunin hinang sintuhan mo Rabbul Alamin. Kan Abrah, iba sing mga sundalo nila. Iba sing sundalo niya. Amin, maksud nila manglubo. Sinula Kaaba. Kaingatan mo parakala yatto. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Bukon ka, kaingatan mo sing panghati, masawa, banguno yung piyadya to, hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haplano nila, may manglubo sinula Kaaba. Nahulog sadya, pakalugian, pakalaungan. Wayron nakawa nila kamumpaatan, bang buko namin, najulja na sadya sila, nagugpas sadya sila sing kusog nila. Sinalta nila, miyano ring hula yaman, harap pari pamakka. Wayron nahasil nila, misan hang sulag, karayawan. Wa arsala alaihim tayran ababil, may tawirun na hasil, may taing parakala nila, nahulog sadya pakalugian. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagparakan nila, baanan manok-manok, nagtutumpok-tumpok. Bukon ang bukbaanan dayaon. Sa baanan, nagtutumpok-tumpok. Tarmihim bihijaratin min sijil. Intiap-tiap manok-manok, tinilo kanila. Sin bato diara, mintu bato. Kaya kaputan sing tukay ng bukin, dua sing siki. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sing bato amuin, bato ray nga pisak amuin piatukas, yad dunday nga kayo. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ang pasilap yung hinungod sin Allah subhanahu wa ta'ala hal. Sin Abray wa sing sundalo niya, min sa supo sing kyug dan sing bato yaon. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Inhal sing ginhawabaran nila biya sa panton, dahon panghianom, kiyaon sing binatang, piagludjat-ludjat, piaggiik-giikan. Sa panton biya to, atawakan lang sing mga magtatapsir biya sa panton namuin, sagbot piyatahay pagpakaw ng mga binatang, apabila kaunon nila, mahinang pagpuas ito, mahinang nasadya tabi ayon najis. Ay bimana inhal nila, lando tuod makasusah, makabuka, makaramag. O may tapyag ludyat-ludyatin baran nila. Sampili Abraha, insiya narapa pahula sa naa, pahula yaman, insiya nagka-hutay-hutay limbaran. Ingkatan sing gulamay ni nagkatanak-tanak, nagkapakpak. Sampay indaghal ni naukab. Indaghal niya naukab. Sampay yabutan niya kamatay rito hawla sana, hawla yaman. Sampay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak to nakawa niya nin hula Makkah. Amin fathu Makkah. Nakasud na siya. Insiya iban sing mga sahabat niya. Nakawa nila nin hula Makkah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum ang mga sahabat niya iban sing mga tao Makkah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kay riwayat ha Sahih Bukhari man Sahih Muslim, inna Allah habasa an Makkah al-fil. Tumtumaniwa mga tao Makkah.
Unang to din Allah subhanahu wa ta'ala. Piagangan niya. Mangjul jana. Ingad jadiraya abray masing sundalo niya rin di hawla Makkah. Wasallata alaiha rasulahu wal mu'minin. Nabiyaon. Nakawa ko na hula Makkah ini. Nabiyaon in Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmanja niya na. In rasul niya. Iwan si mga bariman. Sapay pa waktu na to biyaon. Masin-masin hula Makkah. Pagmamanjaan si Muslim. Wa innahu kad adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams. Iwan lang sing Rasul sallallahu alaihi wasallam in hula Makkah ini magbalik na in kamulyaan niya adlaw ini biasing kamulyaan niya hanakauna yato min waktu siya piatindog Nabiullah Ibrahim iwan sin Nabiullah Ismail. Ala falyuballigh ash-shahid al-ghaib. Na pagpamahalayak na kamo. Sinsuko amin nakasakop sin adlaw ini. Pagpamahalayakan nyo na pa mga silamin, wayron nakasakop, wayron nakahadir, kakutan nyo adlaw ini. Naunin pangadjian, amin makawa na to, hakis sa sin suratul fil, amin kalim palalong sing Quran mahamulya, agising mga ulama, imparakala ini, misan kaunan niya, himumungan tudyo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumahuwa imparakala ini, lapay nakita nyo katan. Ay di mana, intao, imanusya, amin masalud, di makad, akabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi na siya makad, simusulang pa siya. Miyamagang pa siya sin akama. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, nin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon mahunit kan niya apabila siya magparatong katawangan. Wayroon mahunit kan niya, misan pa Isang isiyo nakura, makusog din di halam sing gumini, apabila ng Allah subhanahu wa ta'ala, magparatong kajuljanaan, pamanga sila mo'y masalod, pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung papantakan sing Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyat tubo kong mahunit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa zaman niya tinabra, wayro na makatukan niya, bang hula yaman, di ba na hula Arab yawan, wayro na makatukan niya. Siya yung superpower din doon. Sumakuha. Bang takita-kitaon, impyarasin Allah subhanahu wa ta'ala ng julja na kanya, amuray manok siwi-siwi. Bang mga biyaon, pitikon mo sa diya, mapatay. Sa mu'jijat, pera tong sin Allah subhanahu wa ta'ala, tutulungan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, misang patuan, siwi-siwi. Satwa, siwi-siwi. Makalidok daha mga sila amungin nagdarasan jata dakula. Way mahunit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aparakala pagbogbuga akama. Ini karuan niya piatarang kato ayat asura ini in kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biyarin. Damikyan piatarang di sa ayat ini bang biyarin in panglaggui sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababing parakala, amin jima to hatahon ini, sa bupyag buburos ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaibanan magriwayat inahin nila, unong bulan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyag buburos in ina niya. Napabila, naluwin hula bak kayaon. Naluwin pag-akaman, pag-usahan niya, nalidok katan. Uno na yung parasan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napabila siya ipag-anak na. Way peaceful sin hula niya. Tumakoy ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang panglaggoy pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyat to siya lastay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalalong sa mga ulama, impagparatong tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ataw Makkah, wala Makkah, hawak to yaon, bukun hasawab sin pagtabang sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ataw Makkah, bukun. Sumako inyaon, panglaggoy pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabihin siya piagbabata hawak to yaon. Aso payas, ikapag anak siya, ikatan pakaradyaan sa lasay, wayro na mo kakawahan. Wayro na mo kamumulahan, kabubukaan. Kandalong si mga ulama, imparakala, jimato amin, kisa sina, ashabul fil, ininideng ang mga mu'jizat, kaya itong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakay pag anong mu'jizat din di,
pagtawagong siya sing mga ulama, irhas. Uning piagbiddan sing do para kala yato. Imo jijat, para kala magjato lain-lain. Bukong pagkabyaksan sin mano siya, ipagpadyato siya, doon ha kanabihan. Ipagpatarang sinin siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin mu'jizat piyara tong kan Nabiullah Musa, amin na si pakindakat. Iwan sin tungkod niya na inanghas. Iwan sin lima niya, pagwa niya rin habulsa niya si Masahaya. Inya to mu'jizat. Magjat, para kalamin, lain-lain. Makaino-ino, bukong pagkabyaksan sing manos siya, pagkasakupan. Sumakuain siya magjato sa siya pa mga nabi. Ipagpatarang sinin siya yaon daak sin nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ara po rin irhasat in siya umagyad dabi ang mu'jizat. Sumakwa magdatong siya before mahinang nabi ng buk nabi. Biasin para kala amin jimato Hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya day nga mga irhasat. Para kala amin lain-lain magjato. Piadya to yaon, sawabsin yaon ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piagbuburo sabok, ipagpa-ready, ipagpatakama, sinin Nabi Muhammad, sinin parakala, asusungon, aun jumato, amo na yung pagnabi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanalaw sing Imam Abu Hayyan, kana sarfu dhalika al-adu al-azim, ama maulidihi Sa'id sallallahu alaihi wasallam irhasan. Impagjato sing parakala yato amin naroy in kuntara sin mga Banu Quraish aadlaw yaon jimato siya pag anak sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inya to parakala irhas parakala lain-lain bukong pagkabyaksan sing mano siya sab sinin manok pagkabyaksan ta di makamatay popit nakasakop na kamo popit nakapatay. Bang isang pitik sing bata-bata, nakasakop kita niyo. So mga parakala ini, parakala, amin piyadya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pagtandaan, sinasusungon, ang parakala, jumato hawla Makkah, amunin pag nabising kahinapusan nabi, amunin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli, hipusan pinhimumungan ko, halapal, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na mahuli mga kamaasan, kamagulangan, kataw-tay manguran, alhamdulillah. Ito na iyong na to in hambok din ang mga pangadjian, bang unuin na hinanghangkan at tawakan sawab, kiyanganan, in tahun amuin tiyagbatain Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahun gadya, sawab sin pakaradyaan amuin siyabot, singgur na to kaina. Na alhamdulillah, dumihin man kamo kamaapan, bilang pagtaat, iban sin lang ta pangakad, guru na to, iban mufti na to, kalasaan niya po ito ng Tulbaki, dahin ang mga nasabot na namuday sab kaniya, sin indomini, paunon sing kita niyo in pagsa sila, iban pagmaulod, na sakali hambok din ang mga advice niya bang dumatong na inwakto isa na imo na mo natuod atin niya papagsambayangon na kita niyo na inshallah biya kita ko inwakto na biya wakto isa na mura-murahan pawangan na to na mga kamanguran namin magbawang mahuli ang pakita niyo magsama-sama sumambahayang maun. Pag-uus magbang na magsambayang nakita niyo direct inshallah ta'ala, mahuli ang pakita niyo magbing magbalik mari. Na yung mga kamaasan, kamagulangan na mo, kababaihan, sa sukusin na mo in makasambayang, na aun sa pagsambayangan din doon. Bang isab sila ang mga long niya, suway na rito abay, na alhamdulillah, wala isab salan, inshallah ta'ala. Na mahuli, na pabangan na to na mga magbawang, para kuman kita ni magsambayang matul palaw si masjid. Mauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ako kung kayo mukhawi, kinakalit lang po. Katang mau ka na dito, may lang po nakakankan nyo. Daw na welo na kanji. Wala niya pa ako nakasignal. Naman na ako. Pala yung pantarid ko, daraw nagkasasato. May kamutan na ay susuran. Ang problem kawi, mga liato tayo nakasasato. Ang kakamukapag sa simuas. Nagtigil ang concern na nagbalik. Nagtigil ang concern na. Sambil niya ay doon na pagdugo. Tayo mo siya sa kwalidad ng mga pagdugo. Buntiyakan, walang pwede kong paso. Continue mo ng karoon. Alam niya, hindi ka daw tanong. Kamu kuha, daytime, okay, manggis ka mo rito. Kamu kakuruan niya. Salah majid. Kalau kayak maganda ini dari kau kan presiden. Sinar. Nabi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam indi matunda tudin waktu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya mamarintara di hababaw sinugumi. Ang yato yung maksud biya kita asin mga kaulamaan na to hantang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak to biyak bata siya sin ina niya. Demikian siya patay sa mga kaulamaan tanyo. Before yak anak in Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga Yahudi ang hinang nila pangilahan amo na in hamba bituon in bituon niya untaran nila tuot siya jagahan bangko no kumuha lagi na in amuin masuk na tuod hibag anakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraning pagjaga nila pataasin langit hasupaya kakitaan nila sadya imbituon amuin tanda bang gumuha imbituon niyaon mattantuod piyak anak na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syabot Hasan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu long niya bunaltod ikot sa bahan ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Awan pakaradyaan di jimato, di kutot lang niya kalubahan. Hawak to, sibi pa ako in ummul kulong niya 7 tahon. Makapinig na ako. Kaya ngatan ko na, impakkan mga perkalaan mo, impakkarunguhan ko. Nahambok masalong niya, yaon doon ha, wala sin mga Yahudi. Doon dahamak ka. Aun hambok Yahudi. Ahatagha na sadya imulak. Sinulak mawasan. Sambil na jaib ingkaywa ng mga Yahudi. Sarta na nawag-tawag. Intaw yaw ng Yahudi yaw nung yaw ma'asyara Yahud. Sambil na natipunin mga Yahudi matukan niya katan. Bangka tumay takaw na uno ka, uno tayong pakaratsaan mo yan. Longsin hambuok, Yahudi yun eh. In niya, tala al-laylata najmu Ahmad alladhi wulida bih. Waknyo ka lang niya, kay nga tanarumin ilong niya. In tiya tagat-tagaran na to, bituon amuin gumalong niya. Nagimwa na long niya, in tanda, sin indumi niya tawakan in waktu inilong niya piag anak na long niya in nabi hinapusan sin masayni patawakan sin jaman ini law sin mga kaulamaan in bituon ngadto nganan nila kirano millatil Islam ang yadto in ngayan sin bituon
Tiatagat-tagaran sin mga Yahudi. Pangilahan nila. Banggilwa na imbituon niyaon. Magtantuot piyak anak na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito rin ang mga irhasat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manunjuki hakalakwan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha before pa siya piyak anak, iban hawakto na siya piyak anak. Biyato in Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan aun hambuk kisah. Nasabot sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Amin asawa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumya kana Yahudiyun kad sakana Makkah yattajiru biha. فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش أقول لهم يهمبوك يهودي يقول نقول هلا دونها مكة سرطة إكياون سن يهودي يقول إن شاء نقللتو لتو شادون هلا مكة نحوت مال لهم يبيك أنك النبي محمد صلى الله عليه وسلم Miyatuin Yahudi yaon. Pamana bangsa Quraish amon yaon doon nagtitipon-tipon hambok tampat. Sarta ibang simpak pangasubon niya. Sabab in mga Yahudi, yurul-urul nila in mga habar manunjuki panabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga alamat kaya ingatan sin sila. Naharum yaon, aun kita niya atawakan kana naman ni alamat simpiak anak na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rina sabab yatto siya pa mga tumpukan sin mga bangsa Quraish yaon. Iban simpak pangasubon niya. Unulong niya, ang kakingatan niyo piyak anak hadumini. Dengkan niyo. Nalawsin mga bangsa Quraish yaon. Ibot sa pahan ng ulong niya, mayroon ni sablong niya kaingatan na. Lungsin hambok Yahudi yaon. Bango tama ing kamulong niya nasasad siya kaptangan niyo. Natayngog kamulong niya marayaw. Dandungin niyo ing kaptangan ko ini sarta hapalan niyo. Karnalong niya hadumini. Piyak anak nalong niya in hinapusan Nabi piyarasin Allah Ta'ala paummat ini. Diyawag sin mga Quraish. In kaptangan sin hambok Yahudi yaon. Sarta na adjaib tod sila lando. Hamapos din dito, minuwi na sila kanya-kanya, patiap-tiap kawayan nila. Sarta biyaitaan nila, yung mga ahli nila, hatungot sinkaptangan sinhambuk Yahudi yaw. Doon man diyong sin mga ahli nila, na aun natod na mungkan nila. Harami nilang niya, in Abdullah lang niya. Piyak anak lang niya, in anak niya. Piyak bata, in anak niya. Amo na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag-ingat nila ang piyak anak karon yaon amo na in anak sin Amina. Iban sin Abdullah amo na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtipon sila nagbalik. Sarta amba sila. Namuang kanya pa kanya unulong niya. Katumtuman niya pa ka. Naabal niya pa kalong niya in kaptangan sin hambok Yahudi adto. Naamba sila nagsama sa makatan. Miyadto sila pa Yahudi ato. Akar na baitaan nila sin harum yaon aun biyak anak bata-bata. Nasurundolin Yahudi yaon long niya. Re kamulong niya agad kamukha katun na tulong niya imbay. At awakan immas long niya sin bata-bata biyak anak harum ini. Sarata to'y nasabot sin Yahudi yaon. Indin ha mga alamat long niya sin bata-bata yaon. Aun long niya biya sin saparati ila tagabuhot. Hauot sin abakan niya dapit patay kuran. Biya lang niya imbuti ang biya sin saparati buhok. Aman hatay kuran sin kura. Biya ito yung alamat niya. Na nag-us-us sila magtubabay sin Amina. Ina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkadto nila lang, piyasod nila magtuin Yahudi yaon. Sud ka ulong niya. Long niya paina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahuan ko nulong niya yung bata-bata yan. Bangkato, guwaan mariha supaya na mo kakitaan.
Doon man, piyawasin amin na in anak niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, surun doon magtoy niya, biyukis ang kita, intay ko sim bata-bata yaon. Pag kita niya, surun doon magtoy siya piyunong, in Yahudi yaon. Magtoy siya piyunong, pag kita niya. Kita niya in alamat, amin siyapot niya. Panantuhi sining bata-bata yaon, amo na in hinapusan Nabi. Piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahulit niya karan nila makasayo in hambok Yahudiya. Doon man siya nakasayo. Yaso mo nila na pangkato may takaw na uno kaunin si matukay mo. Long sin hambok Yahudiya un. Hakar na long niya ibot sa pahan ko. Harumi ni hawak to ini. Inig na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain ha Bani Israel. Intubuan sin Nabi. Sa mabang na to, kita uning kamatauran. Akat kataan kanabihan, pero itong sin Allah Ta'ala, din na Banu Israel. Naharoon niyaon, inhinapusan Nabi, wala gimuha doon kanila. Sarta biyagwa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon habang sa Quraysh, habang sa Arab. Amo na in kapag anak hanabitan ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nasabot na siguro na to kaya na adlaw isnin sarta Rabiul Awwal. Ang hikmat bang mayta pinaisin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw isnin iwan sin Rabiul bulan Rabiul Awwal. Bukod sa tiyan nagsarta. Bahla to kita-kitaon mayta wala pinaisin Allah ta'ala in bulan Ramadan. In bulan Rajab atau akan in mga Ashurul Hurum may bulan Rabiul Awwal sarta may adlaw isnin pagkun adlaw Jumaat dito sa mga kaulamaan na to piniisin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw isnin bat sa mablaw niya adlaw yan piapanjarisin Allah ta'ala in mga puno ang kahoy asyajar. Amo impunan sin katang ritchiki sin manusia. Na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon siya tawakan piyagpada siya adlaw isnin sabab siya na insalag guraggo ritchiki sin Allah. Dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tawang sa manusia. Ibang bulan Rabiul Awwal sababin bulan ini amo na ini in pertengahan bulan din hagatan bukon nakalando in paso bukon nakalando in hagkot pertengahan in kaimig doon ha bulan Rabiul Awwal sarta bita sin mga kaulamaan bang utama in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyak anak siya adlaw Jumaat sarta ha bulan Ramadan na umiyan sa ninmano siya sabab lang niya kalagguan sin adlaw iwan sabab kalagguan sin bulan na rin na sabab yan tupyak anak doon in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang palong sin mga kaulamaan imbihag to di makajari bukon in Nabi Muhammad limagko siya in darajat niya sabab sin laggo sin bulan iwan sin amin adlaw yaw sumagawa hasabab sin kalakuan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hahadarat sin Allah ta'ala ngayon ang parasawagan sambil in bulan iwan sin adlaw kapag anak kanya miagad limaggo in darajat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala ramikyan in din mga irhasat sin Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang in hawakto Kyato siya atawakan kyawa siya sin Halimatus Sa'diyah. Amuin hikato babae nakapadurok pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumtuman na to impanagnaan nakapadurok pa Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na ina niya. Alam simpit wadlaw. Imma waliyat to insimuno amo na intuway ba.
Yadlawan isab na paduro niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rina sa kapyat to, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inang niya tayo manghod hapag sauhan duro in anak sintuway ba? Amo na in masruh, bangat wala, yung lukaan katuan. Masruh ngan niya. Sa taon pa'y sa bambok, napaduro tayo sa sintuway ba? Amo na in Abu Salama ibn Abdul Asad. Yadto, na nikato nakapaduro pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na in Halimatus Sa'diyah. Suri isu-isu yan kita nyo sin Halimatus Sa'diyah. Hawag to amo in miyat to siya pahula Makkah, iban singkayban ng panaiban niya mga kababaihan. In sila initawagin ba? Sa mabingkianan sin mga Arab hama sayad to, pahula Makkah bang ang mga anak nila biyan, hipagpaipat nila ha mga babae gimbahanon. Sabab mayta hasupaya kumusok in pamaranan sin bata, bangyaon siya naipat hata sa gimba. Iban amo in malukat niya in puti simbaha sa Arab. So yato yung paghinangon sin mga Arab hawala Makkah. Nasusuyang kita nyo sin Halimatus Sa'diyah. Hawag tumaan yato sila pa Makkah karon na maglawag sila sin bata-bata, maibat nila, marami nila magbalik maun pawala nila. Anduk kay lulong niya in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agad katan babae mga panaiban niya. Nakatuli na in Nabi Muhammad at awakan sulak nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di nila mabaya ipatod. Sabab simmayta, sabab long niya anak ilo, wayroon ama niya. Naunulong niya ni Karel Kato, sinina niya. Bang upamapun hama sa simbiyahong katsi, unulong niya ni kapagkat siya sinina niya Kato. Wayroon long niya, wayroon ama niya. So yung pini nila, yung bata-bata, taga-ama iban taga-ina. Amayat yung mga bata-bata pagkawa nila. Ampay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayroong mabaya kumawakan niya sa mabingkiaunan niya anak siya ilo. Nilong sin Halimatus Sa'diyah, hawag tusuman sila magpalik na, pawala nila, na magkato, di sab siya matanam, magbalik siya yung wayroong marani ang bata-bata. Narin na sa mapiyat, tulong niya biya, upang no choice na siya, at niya bitanin banan niya, nagbalik sila magtupamaas, painasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkawaon nila na ipatun nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkawunan sin Halimatus Sa'diyah, iban sin banan niya, iban sin diaran niya, hambuok anak niya, halom sila kasigpitan. Intanda niya, minsan intaghal niya, wala gyagatas, wayroon minsan ikapaduro niya anak niya. Inunta mo indiyara nila tamikyan, wayroon magkuwakan niya gatas. Sa atat kala, nagawa nila man in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diyara nila man in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpaduro niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surun doon magtugiwaan gatas indaghal sin Halimatus Sa'diyah. Sambil nakaduro in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil kyan subanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil piasuble niya, piaduro niya in anak niya, sambil diak niya imbanan niya, katukaw kunulong niya, kita katumatto in unta min diarata, inarakala giwaan na isang gatas, napagkadto simbanan niya, naipusin gatas, indurusin unta, sambil kimawa na siya niyang gatas, amo na ininom nila sindum yato, long sin Halimatus Sa'diyah, harum niya tulong niya, wayroon nalong niya, rumayaw para sahan, kaya na naman sin kami, hawag to amo in nagawa nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramikyan, in mga panaiban nila, amin nakakadkan nila magkaino-ino na isa. In mga kambing dira nila, naipusat siya sing katas. Pagsakaliingkan nila, mayroon minsan magbuha. Sambilim yan sila, kanto kuno kamulong niya, urol kamo kanto. Kita nyo, pang pakain nila pagdahon in mga hayop nila,
pagkain nila amuin pagdahon, amuin pagkaunon biyahan. Sarta dito nyo rin sa blong niya dahil mga kahayop-hayupan na to. Na minsan tilapia pa agad, biyan to rin resort niya, ang guwak niya. Sa biyan to, barakat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalimukayin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon Halimatus Sa'diyah. Sambil punta, diyan nila nagbalik. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magtukan ina niya. Pagdaan nila, kita na sin Amina, nagbalik in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inhinang sin Halimatus Sa'diyah, ibang simbanan niya. Yamot nila nagbalik kan Amina, ina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indahon nila magbalik in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matupagimba nila. So hapag luhos nila, tiukotan sila sin Amina. Indahon nila magbalik, hakar na ipaton in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamasayat to baya-baya in umul sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 tahun atawakan labi 4 tahun. Doon man in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halawman nila nagbalik, liabayan baya-baya 2 atawakan 2 bulan. Amo na isab injimatu in hambog din mga sa lagu-lagu parkala. Amo na in aun 2 malaikat miyaong pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakar na yung kapindaghan niya. Amo na yung pagtawag ng syakku sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilong sin Halimatus Sa'diyah, hinabulong niya in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kailuhatay ko lang simbahan mo, hakar na yung siya naglalawag-lawag ibang singkayman ng mga bata-bata, yung doon hatampat si mga kambing, intimagha na sadya, miyawnin anak sin Halimatus Sa'diyah, amintay mangod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapagduruan. Sarta nag-us-us yaman to, pangagpayna niya. Long niya, kanina niya. In Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawakan lang niya, in bata-bata, Quraysh lang niya. Bangka to, nawafat na. Sarap simmayta, ang 2 malaikat, nanaud-naun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban sin tanong nila puti, marayaw bihan. Sarta ang diyara nila biasin sa kaula-ula hambong undang-undang, nahipo sin ais. So uninhinang sin to malaikat yato, amo na iyukab nila, indaghal sin nabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aon inig nila rito, dinajantong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin pagyanong sin mga ulama, kaulamaan tanyo, hamdos syaitan. Sari di, biyak parbahakian sin syaitan, kalumayin ang parasababat, dito sunod, manasatin syaitan kanmiya. So inig yato, sin mga malaikat yato, iban sin yugasan nila. Injantong sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang panila liun nagbalik, ang panila tiyambulin dagal sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung timbrita sin bata-bata, paina niya, Halima. Sarta magtuin Halimatus Sa'diyah, kiyawan niya imbanan niya, nag-us-us sila. Katuon talong niya inanakta. Kita ang tabakkat to nila, kita nila, yaunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namumudas kayo. Iban sin pag-asuho nila, nauno kaw, unin si matukayin. Nabita na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inji matukan niya, biya na sin beta sin anak nila. Na magtuisunod doon, imiyanin Halimatus Sa'diyah, pabanan niya. Mag-us-us na kita lang niya, hibalik talong niya, imbata-bata ini pamaas niya. Sabab simbabuga sila narakala, ang jumatukan niya. Magmula doon, halaman nila, magkarapatan sila kailo. So nag-us-us sila, diyan nila nagbalik in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magtupay na niya. Ang pagkita sa ninah niya, magtumiyan ninah niya, bangka tumita nyo, diyan nagbalik, bukol ka lang niya, in kamo, imamutod kamo lang niya, indahon nyo magbalik,
In anak ko mo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakar na lang niya ipaton niyo, may talong niya, may hawak to na mong kato sa saabda, magtuidyan yung nagbalik mari, kako. Na way sila namayta, sintungod sin Jimato, sambil liukos sila sin ina sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon man sila naluhos, ang panila nabiyita, impakaradyaan na tawakan in Jimato, ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang paimian in ina sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unulang niya in kabukaan niyo, amin bangkato, masasat siya, makawa siya sin syaitan. Long niya di, sa bablong niya mundal to din anak ko inilong niya, ang pakaradyaan takula siya matukan niya. Hawak to palong niya, biag burus ko siya, wala ako long niya minsan nakana ng sakit. Iban hawak to biag anak ko long niya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano na imbiyita niya, ilimilim tuhod in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duwa liman niya nangangamdos pa lupa, sa taon yung ulinan niya lupa, iba ni maatod, pangatod niya pataas langit sin Allah subhanahu wa ta'ala. So ingkataan pagkaradyaan nga to, Jimatu pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyat to din ang mga irhasat, sin nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita ayat to sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamangama siya, hasupaya nila kaingatan, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun pakaradyaan dakula, sunya alupun sunyas, atawakan insya, aun sungan niya dakula, amo na in mahinang siya Nabi, mahinang siya hinapusan Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inyat to rin ang mga kaibanan, irhasat sin Nabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mataot pa yung mga irhasat sin Nabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pa yung hawak to ang India siya sinanahon niya, naglito-lito matto pa hula Siyam. Hawak tumal inumal siya ang patagduwa, ang naisag Jimato rito pakaradyaan. Iwan sinhambuok mabilang pari, Ibuhayra atawakan Ibahira. Damit yanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak to amuin, nag-uusa-usaha siya matto pa hula Siyam, amuin diyan niya in alta sin Khadija iban sin, amuin ipang-ipang sin Khadija imaysara, ang kita kan maysara sin Allah subhanahu wa ta'ala, din ang mga irhasat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano na yung pagkatto nila pawala Siyam, surundunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simindong siya matto pahambok punuan kahoy. Masuk matto bang kato pa kumbento sin hambok amuin pari iyaon. Magtuimian in hambok rahib yatto kan maysara. Isutalong niya, inusog yaon amuin long niya, himarti maong pahambok punuan kahoy yaon. Long niya inusog yaon long niya, din habak din habang sa Quraysh. Long sin rahib, hakar na long niya, wayroon long niya taulo mingkod, humanti maong papunuan kahoy yaon long niya, bagmalingkan insya long niya Nabi. Iban bang hawak to amuin nakalando impaso, pagkakitaan sin maysara, din haidin sin Allah ta'ala, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaon siya tiyatatabon-tabonan sin pitpik sin mga malaikat. Din ang mga irhasat sin Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yato biyan na sin sambat, panglagui sin Allah subhanahu wa ta'ala, panabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imahuli bangaon din ang mga kabtanan sin kami, wala imamuhapang dungog niyo, atawakan din ang mga pagmanasin kami ang mga ayatan hadith, wala imamu ando mapanyuman kami iban, kamu na imayat magpawuntulkan niya, imahuli mamait kami halapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na alhamdulillah, malagbuin din ang mga
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na alhamdulillah malaguin din ang mga pangadjian na kawa na to. Maudo amo indihil ka to pangadjian sinambukuro na to hayang doon. Nari pa mga makalaton kita niyo pa pangadjian atawakan kahinapusan guro na to na dumil na kita niyo mga maniot yung pangasubo. Insyaallah ta'ala. Tagnantan nyo nanin din ang mga kausukan. In pangasubo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. uloy hati sin irhas. Uloy hati sin pagtawakon irhas. At tawakan unin piyagbidan sin irhas iwan sin mu'jizat. Ang katin niyo kuno. Sige na. Bismillah. Ay nakaw maluma. Isot na sa ninyo mga biya nakapila biyalik-balikan siguro na to long na inirhas. Biyaon biya mga Bay na? Allahu Akbar. Barakatuh. Sige. Isiyo. Ang doon? Bismillah ba? Na, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. لا أخطأ في الجواب أصلا أخطأ في لكن نعطي لهم ثم نبين الصحيح نقول لهم الصحيح نعم Alhamdulillah. doa lang na Ang paduwahin. jadi paham pa Oh. Biyan to. pulang dah Allahu Akbar. نعطي لي Ang paduwahin. Okay kami sinduwahin. Sige, sige. Pangwain na kausuhan, kawayan. Babaya kami sindi ang mga eksakpan to dito. No. Alam taong mga kamuriran. نعم Okay na? kita ay makalukay Marikit ako ng mga kauso ay kababayan. Kaloon na doon. Siya sabot kasing kaguruan na to. Kain doon. Kain na. Ana, ang mga murid na mo yun. Allahu Akbar. Mga kagandila. Bismillah. Ayun ako maluman. Ana last. Lipas na kita, lipas. Ikaw ang pangasuho, iswingan sin barai amuin nagpaduro ang Rasul sallallahu alaihi wasallam amun ikaw ang nakapado kaniya isiyo. Allah. Ijawaban si din dito. Na katwa-katwa niya namun pa niyan. Isuay pa. asawa mo Na, alhamdulillah. Na, insyaallah ta'ala,
i-kwanta na, i-honor ni. Kainat ko sa lecture nato inshallah ta'ala. Nakaingon inyo. Oo, duwara ko man yung di mga nakakapin-kapin, alhamdulillah. Na inshallah ta'ala, mura-muraan, yari ambok kainat ko sa lecture nato. Okay na. Na parayon na mo, na mga inili mga kalalamihan singkitan ni walilahi ang iban murah-murahan pang mati pagparakat sin Allah. Aun sa diari ang mga maniyo ika-insert na mo mga kamahulangan. In paglingkod-lingkod na to ini, in topic na to tuod, tungod na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way pa rin ang mga kalekturan na to in nag-lecture, hindi nila magkasabot in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narega sabihan, dahil na mga salingkat-tingkat amalan na to, asakawa na to, amuing karugan in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumalawat kita ni insyaAllah ta'ala. Amo yan hindi na mga salak-ulat po to, amuing paruntungan madawat na to harumini, amo na impaksalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makasalawat sadya ka para Rasul sallallahu alaihi wasallam makamisan, salawatan ka sin Allah ta'ala makampu insyaAllah ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiap sabot sin mga kaguruhan na to, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagtuloy na to biya mga lang tabihayan amuin sumalawat kan. Inshallah ta'ala. Na murah-murahan, mahuli, ilaton na mo in suara, pahambuok guru na mo, damikyan, guru singkitan niyo, way na rin duhaing kan Tuan Majid Sabadani. Allah. فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. Pagkalong ta nasabot na sa mga kaguruhan nato apanagnaan lecturer iman siya ni Karwa. Ndeng naman wala pa kay pagbata in Nabi sambil pamasa amuin kay pagbata na in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Bunan niya mabaya kami sumugpat ha sirilan sinamuin topic nila yadto. Sumagawa insyaallah subhanahu wa ta'ala manabuti na siya kita niyong hakakausgausan sabab sin di na hati kuya ingkaywanan hingas na ati ko isab sab simba ko madto pa si sirilan sintapikan nila yadto na kumaba na isab so minda ko long tatapik insyaallah subhanahu wa ta'ala ini ni pangamdusan da isab sin pag-iman nato pa Nabi sallallahu alaihi wasallam labi luwa paglasa nato pajunjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In topic na pi namo insyaallah amo na ipagyanon hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wa hubbus sahabati radhiyallahu ta'ala anhum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paglasa sin Nabi panghu nato nabi pilihan kato taniyo bang biyaddiin intiragbusan si paglasa sin Nabi. Iban bang biyaddiin isabing paglasa sin mga sahabat pa Nabi, sukod mahinang natuyat uupihan. Bang biyaddiin indagbus sin paglasa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabag bangkitan niyo ra kuman ini magmaak mararata na kamo. In paglasa nato pa Nabi agon-agon di siya mabot king 5. Abi sin paglasa sin mga sahabat. Sabab si Mayta, in huminang kita bihay ni pakaradyaan bilang paglasa pa Nabi, langon pa kita. Bida ako no.
Way lunong niya lang mo daa kamayan. Na yung mga bihadto, di na to neto dungohon. Ibandamik yan, bangaon mga hukum hakam, si mga kaulamaan, hipagpa, dungog nila kato. Bukon na yato hinangon na to, hipagrad kanila, tawa kan ipagsambong kanila, bang biyad diin, hinkajarihi, sin pagmaulod. Sa sumakawa, inhinangon tabihin ni na sadya. Asupaya way roon pag gini, paglukat, way roon pag simpak, sinbang sa muslimin. Kumawa na sadya kita, sinimumungan sin mga ulama, amuin ng jarihi, sin pagmaulod, bilang pangamdusi, sin pakaradyaan na to ini. Asupaya, yung pakaradyaan na to, di maginggo, sin hisius humano siya. Samsimbang pakayon na to, in pangjarihi, kabtangan si mga ulamayad to. Uus na yung baita, amo pa kayong kita. Minsan din mga ulama, akon nagluwaslong sa din kamuhit nila, tiyok nila haakama, pagtuntutan ilmo, way roon dan. Way po simbisara nila yan to. Sumakawa, marina sadya kita, kumawa, kabtangan si mga kaulamaan, pangamdusi, si pakaradyaan na to, asupaya kita niyo di maginggo. Bukon isang bang kumakarungog biyan, long naway na hinang sinabi, magtuloy na ko kumawa si hunal. Di na ako huminang. Dungog ko isa, wag kayo manan ulama. So marikitan niyo patapik sing kita. Tungod, paglasa si Nabi sallallahu alaihi wasallam pa umat niya. Sallallahu alaihi wasallam. Muna in Nabi, in siya ni kaya lukis halam sin Quran. Bukon siya mano siya sing kita. Mag-isaro abang kita ang punong pasintuhan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, hangkan siya ipapahupikato sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin siya in kaya lukis, mano siya halam sin Quran, amun biyaban tong sintuhan. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratut Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Magkulang maglawi makna niya. Bunal tuod, yan nakamulong niya diatungan rasul. Bimana daak sin Allah. In rasul yan, min anfusikum, ding hainasil niyo. Magkaon, magtuod, magpuasa, magsambahayang, besing ka mo. Huwag piyagaran. Sumakawain piyagiddahan da kumanibansing kita, in siya Arabing kita pupun. Sumakawa, apag kamano siya, sibu tain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naisiyan rasul ini, pagyan sintuhan. Siya na long sintuhan Rabbul Alamin, in rasul, azizun alaihi ma anittum. Biyamat tumakagat kan niya, impakaradyaan magdagpak kan niyo kasusahan. Makarihilya tukagat kan niya, iman kasusahan damikyan. Labiluwa na, pakaradyaan pag-akama, abila ka mo dagpakan din doon, panandas sa akama niyo. Ipagmasusayat to sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Nain kita, biyad diin ba hain tiragbusan si pagmasusata isab, panabi sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamd, kita bihayaun yari. Nagpaaon sin pakaradyaan, bukon ini unubang unubat malingkan lasah. Ipakita ta isab. In kainukunta, in pag-upiksa ta, sin paglasa ta, panabi sallallahu alaihi wasallam. Damik yan in Rasul, pera na mo yan long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harisun alaikum. Lando in umid niya kanyo hapakaradyaan hikarayaw kanyo. Labiluwa na tuod hapakaradyaan sin pag-agaman niyo. Di mabaya in Rasul sallallahu alaihi wasallam hinikalukluk ko matupalaw man pinarka jahannam di. Sa in Nabi sallallahu alaihi wasallam hinang siya Nabi, piyara siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, maghinang si mga pakaradyaan ini habang man kita nyo malakpas ding hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Labi luwa na tod habiakan niyo beriman. Landuin umid sin Nabi, iban landuin ulong niya. Sambil laong singkay ba nanding ang mga ahlul ilm, ipaglasa sin Nabi, wala timututog din doon habar iman, iban sin Muslim, sambil hado kaing akama. Amo pakahado kaing akama, sambil habilatang malasain Nabi. Bihad to inamuin, kusog sin paglasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ummat ini. Nadeng nga mga tiragbusan sin paglasa sin Nabi. In wala kau nalawa hapangindua asin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikaw umat sin Nabi. Amo na nga ko umat sin Nabi, wala ko nalawa ha adwa asin Nabi. Kaya pa ngayon kau sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Allah Ta'ala imbang man papasunin pagdusahan mo. Allahu Akbar. Kaya atihan na to, indua asin Nabi mustajab. Da'watun la turad. Siya na indua di pagsulakon sin Allah Ta'ala ununin pangayoon sin Nabi. Namukadlaw ina Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Namung siya. Agi niya, lamma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin. At kala long niya hambuk adlaw. Kita ko in Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'amad to nagpaparasahan si parasahan marayaw. Long simbahan sa biyang, long simbahan kabataan, good mood. Oh. Na, magtuy ko na lang niya kiyawasan lang si Aisha. Beitaan, ya Rasulullah, ud'u Allah li. Ando ya Rasulullah lang niya, dua aya ko lang niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtuy sa bin Nabi tahanahan at juwaan niya in Aisha radiyallahu ta'ala anha niya, Allahumma ighfir li Aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ando long niya ya Allah, ando ampuna long niya impardusahan si Aisha. Nakauna iban sin susungon, nakatampal iban sin nakaisog. Magtuy na Aisha namin igpinig singko. Limidlid pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ang masayon pang sayuhon nagpalambing-lambing biyan. Dito sana ipaginaw sing kasawan kayo. Bangong biya magkainang sing kabanahan nila marayaw kanila. Nabiyat to hinang si Aisha, namin igpinig sing kuyang. Long sin Nabi, may takolong niya Aisha biya. Bang makato, kiyuyakan ko to risabyan, huling kaya kuyag kay mo. Nalong si Aisha radiyallahu ta'ala anha, isyubay sabi nilong niya, Rasulullah, hindi kuyakan. Bang karuwaahan sin Nabi, di pagsulakon, hinduaan niya sintuhan. Allahu Akbar. Naunin jawab ka niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wallahi ya Aisha, Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Ibut sapahan ko pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Aisha. Indua apyag dua ako kay mo yadto. Piyapa kay ko tulong niya tiap-tiap sambahayang pagdurwa ako pa Allah Ta'ala imbang manis ang ampunan ng mga umat ko. Allahu Akbar. Ating hat sumalawat, di kita makasalawat pa Nabi. In Nabi sallallahu alaihi wasallam sa luwayaon kaning kabuhi, wala na hugto, impanginduaan niya patuhan na sa kawa sambahayang. Kaya pa ngayon niya fa Allah Ta'ala imbang manampunin pagdusahan mo. Nakauna, susumon, nakatampaliban si nakatapo. Ako yung tiragbusan, dahil mga tiragbusan paglasa si Nabi, pa-ummat ini, amo na yung ummat al-Islam. Sambi ng bukadlaw, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, at kala, madaran niya pagbatbatunin ayat ini. Amun ayat, Suratul Maidah, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Wa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Imana sin ayat magkulang maglabi. Bang mo sila ya Allah siksaon,
anduin sila yan ipon mo. Namang mo isab sila yan ampunon, ya Allah, bunal tud ikaw yan in aziz, iban ikaw in hakim. Ikaw in makusog, iban in ikaw in lawi, amo in taka kawasa, mag ini upiksa kanila. In ayat ini, kabtangan ini sinahambuok Nabi damikyan, hinabi Isa alayhi salatu wassalam. Hawaktu siya yasubusin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw qiyamah. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah? At tatkala nagfarman ni Allah subhanahu wa ta'ala kan Isa, ya Isa, ikaw lang niya inagdaraawa, atawakan ikaw in namaytain, nangako hipabaran mo, iban pa ina mo, in pagtag-ipunan nila kaw, iban sin ina mo, mapuas sin Tuhan. Law sin Isa alayhi salatu wassalam, qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, mahatinggi, mahasot si mahatinggi kaw. Wayroon ga usbugbog ko in makapamong sinhimumungan, wayroon hakasabunnalan niya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Karna bangyan na pamong ko, ya Allah, hawala ko pa na pamong asal mo neto kaingatan. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Kaingatan mo bang unin tiyataw ko? Di ko isab kaingatan bang unin tiyataw mo, ya Allah. Innaka antal allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbukum. Ando, ya Allah, wayroon himumungan piyamong ko kanila bat maling ka na mo in pardaakan mo kako. In papagtag-ipunan ko sila patuhan ko, iman sintuhan niyo amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Na ako na ya Allah isaksi. Amo insalugayaw na kurin doon kanila. Nagumbang payaw iman sin mga umat ko. Ako'y makasaksi ya Allah, inapamong ko yan to. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqibu alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Adapun natatkala piyatay mo man ako, hiyain mo man yung kabuhi ko maumpahadarat mo ya Allah, wayroon na nakadyaga kanila wat malingkan ikaw ra kuman. Nadi nga sa mabyan ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Bang mo sila siksaon ya Allah, anduin sila yan ipon mo. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Adapon bang mo sila ampunon, in pagbusahan nagkahinang nila, ikaw na yan in aziz, ibang ikaw na yan in hakim. Madarami ni pagbatbaton sin Nabi. Sambil hamo kadlaw timu inluha sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab si Mayta, nagawan niya pabaran niya. Ando bang baha inilong niya pa umat ko isab dumagpak. Wal-iyadu billahi min dhalik. Insiksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in umat niya. Amo in wayroon na mahinang sin Nabi. Hindi siya makasapa at paumat niya. Biasing kaunan sin Isa alayhi salatu wassalam. Giyawan niya ito pabaran niya. Bihag tuin umid niya kato tani. So doon na ini. Timu inluha sin Nabi sallallahu alayhi wasallam iman pagpamung niya, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, ando umat ko. Inhinang sin Allah subhanahu wa ta'ala piyarani Jibril matukan Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya Jibril, idhab ila Muhammad, fasalhu ma yubkik. Katukulong niya Jibril, asubuhain Muhammad, iban asubuha siya bang uning piyagtangisan niya. Sa sumakawa misang pa isabihad, tubayta isya, in Allah ta'ala, kaya ingatan bang uning pakaradyaan ng pakajatukan niya. Sumyaon man ni Jibril, ya subo ni Muhammad, ang panyasyu-isuyan in tungod si umat niya. Ando bang makato?
Biyagyawa ko isang pabaran ko bang paumat ko yato jumatuin ayat tamon nasabot na tukain na. Nagbalikin Jibril. Ya Allah, imbayta si Muhammad bihayni. Nasusa siya umat niya. Umat niya turing kaya susahan niya. Naya Jibril katto ko. Balik ka umat tukan Muhammad. Iban pamungan kan niya. In hipara ko kay mahimumungan ini. Inhimumungan piarasin Allah subhanahu wa ta'ala kan Jibril maun pa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Ya Muhammad, ipagmalilla na mo na kay mo in ummat mo. Iban di na mo kaulos ho kung bang simbahasa. Din dito haadlaw ka na. Imma kasapaat ko pa ummat mo. Sambil kay ba ding hama kay ba ng riwayat? Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihilan nakulong niya sin Allah subhanahu wa ta'ala inni sa'altu Rabbi azza wa jalla syafa'ata li ummati. Bunato udlong niya na ngayo ako pa Allah subhanahu wa ta'ala imiki syafa'at ako in syafa'atun ko in ummat ko. Na fa'a'taniha. Alhamdulillah dihil yatuka ko sin Allah ta'ala. Wahiya nailatun insyaallahu liman la yushriku billahi syai'a. Imma kahasil da kanni inilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin mga silamano siya wala himinang sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Gamman kaybanan riwayat nasabot diung sing kami ding ha'allama Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Hatatkala kita man sin Allah subhanahu wa ta'ala hanong bigi jantong sin Nabi bang biyad di ining paglasan niya pa umat niya unin nagikan niya sin Tuhan. Ya Muhammad, law aradta ja'altu amra ummatika ilayk. Ya Muhammad, bang kolong niya mabaya, hikaton ko na kay mo impakaradyaan sin umat mo. Ikaw na yung magbaya-baya kanila. Pasuron malaw palong sisul ka. Hindi mo paso, ikaw na yung magbaya-baya. Nauna yung jawab sin Nabi, huon, bukon. In Nabi, halul akkal, nakabidda siya katan manos siya. Sab si Mayta, natali niya, siya yawn, had sadya piya panjari sin Tuhan. Biya sinagi manos siya, biya sin kita. Magka pinda-pinda. Nabukunin jawab sin Nabi, bat huon long niya, ako na unungin, umakuhi, sin pakaradyaan sin umat ko. Sa injawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal anta arhamu bihim minni. Ikaw yung labi maulong kanila, dahil sinako ya Allah. Sababin ako ini magkapinda-pinda, bukon biya sin ikaw, di magkapinda sa lama-lama. Banglaw mo, kaulungan mo in umat ko, kaulungan mo na sa lama-lama. Ang painakon waktu, mapindayan to. Amuyad to in umid si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inday nga mga pangilahan atawakan kainagon si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang biyaddiin siya maglasa pa ummat niya hamon ay kita niyo ini. Hingga nakapamungin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadidtu anni laqitu ikhwani. Ando, yaangan-angan ko tuudlong niya, ingka kitaan ko yung mga katawtay manghuran ko. Subhanallah. Pasandungan na sadyayaan, day doon haunahan mo in Nabi nagtitindog. Di mi rihil bulan sang katugtan niyo. In Nabi, mabaya niya kau kakitaan. Lando imbaya si Nabi sallallahu alaihi wasallam dumamag umbang payaw rin di hadun niya kay mo. Labi luwat din dito adlaw akhirah. Na nagselo si mga sahabat. Ya Rasulullah, bukon kalong niya kami tay manghud mo. Lalong si Nabi. Ingkam mo yan long niya sahabat ko. فَأَمَّا إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي. Adapon lang ni mga katutay manghuron ko, amuin, mabaya ko sila kakitaan, mabaya ko sila maramag kumbang payaw rin di hadun niya.
Sila na yadto in mga manusya na marat saya kako salta wala nila na ako yahutan. Amo na yung kita niyo ini. Mabaya ko kakitaan sin nabi. Ini ko, mabaya ba ako kumita pa nabi? Oo, mabaya. Amo yung tinubid sin nabi sallallahu alaihi wasallam katutanim. So mari kita isab, papaglasa sin mga sahabat, panabi sallallahu alaihi wasallam, pangawaan na to, uupihan, bang biyad diin maglasa panabi. Muna-muna, Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Laong niya, di masampurna in pag-iman, sinsula kan din kanyo. Hingga, lasahon niya po labi lang sin paglasa niya parwa maas niya, paanak niya, iban pakatan manus siya. In makawa pangadjian na hadis yadto. Bima'na, bang nakating ka in paglasa mo, paro kayong tao, dahil hanabi sallallahu alaihi wasallam, in pag-iman mo pa nabi, nakis, kulang, bukon sampurna. Bang nakating ka in paglasa mo isab, paro maas mo rin sin nabi, bukon sampurna in pag-iman mo pa nabi. Kuno masampurna in pag-iman pa nabi, hingga lasahon mo in Nabi sallallahu alaihi wasallam, labi rin sin paglasa mo parwa maas mo, paanak mo, iban pakataan manos siya. Naman po sin paglasa mo pa nabi, amo na mawajib kay min lasahon min maas mo. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kaya pagtungpad sin Allah Ta'ala, in pagtaat mo kaniya, ibang pagparayaw mo, parwa maas mo. Biyat to yung panghalgai, sintiap-tiap kaanakan. Insubay panghalgai nila, parwa maas nila. Ninding nga mga paglasa, sin sahabat, dua sahabat sa din sa buton ko, supaya kita matikmod na, at dumini. Impanag na ang sahabat, amuna in Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi. Hatat kala, si maplagman din doon, in agama Islam, ang piyasa plag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawla Makkah. Haantara si mga ahlu Quraysh, hingga yung mga musyriku Quraysh, nagmasok kal haagama panawag-tawag sin Nabi ini. Timingka man yung pagmasukal nila, haagama panawag-tawag sin Nabi ini, innahinang nila, namuhinga na sila sahabat sin Nabi. Sambil nagniniyat na, in kaybanan din kanila, hambuok na nama niya yabulahag. In puhingaon niya in Nabi, habang man mapupo, mapudda in aga man panawag-tawag sin Nabi yaw. Pagka di man nila masaggawin Nabi, inhinang nila piagsaggawin sahabat sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Nahambuok din ang mga nasaggaw yadto amunin Khubayb ibn Adi, radiyallahu ta'ala anhu. Inkaunan sin mga musyriku Quraysh yadto. Abila sila managgaw na sahabat sin Nabi, aon bubutangan, tampat, hambuok tampat, pagpipinjalaan sin mga sila sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doon man diyan ay mga sahabat. Hambuok na rin dito in Khubayb ibn Adi. Dahil doon nakahadir yung mga nakura sin Quraysh, ang mga musyriku Quraysh. Long sin Khubayb, andulong niya bang mga kato. Dihilin niyo ba kulong niya wakto, misanda ko man tiyo-tiyo. Tumindu ako dua sunna. Nalong sin nakura, iyaon sin mo in Quraysh kato ina, inang nakaw. Siyapatan sin Khubayb. Natalos man si mambahayan ng Khubayb, long niya, ang pasay marap mato pa mga Quraysh. Wallahi al-azim long niya. Bang sadya long niya, buko ni mahuna-huna sing kamo, bat bang ako magpahawa sin sambahayang ko inyat to damag ko, ha, pagpinjala nyo ka ako, tanto pahawaon kulong ni pagsambahayang ko. Sa sumagawain kaya ang gawan kulong niya, maghuna-huna kamo. Bang ako magpahawa sin sambahayang ko, bat miyo ka ako, sin paminjala nyo yan ka ako. Bukumbiyat tulong ni mo karon na, kumita ako nagpasapat.
So rin doon man, pinjala na siya. Doon na yung piyaglastigo siya. Piyagtik-tik na yung baran niya sin mga amuin. Bari-bari biyan sin mga kuwan, sin mga Quraysh. Kimo man yung kusog niya, bang makato, nang lamahan na yung Khubayb. Nalong sin mga, day handambok day nga mga nakura sin musyriko Quraysh yaon, ya Khubayb. 5 yahon na mo kulong niya. Sa sumagawa ang kondisyon. Ano lang yung kondisyon niya ito? Lang sin Khubayb. Tabangi kamilong niya, managgaw kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya iniganti na mo patampat mo yan. Yuyo min Khubayb radiyallahu ta'ala anhu. Insambag sin Khubayb kanila. Wallahi al-azim. Illimayahun niya kulong niya ding hapaminjala niyo kako ini. Muy akulong niya paahli kalwarga ko halong kasalamatan, piun ko palong niya yung pinjalaon niyo ako rin sin pinjalaon niyo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamuhi sinambok sahabat in tiyuk niya habang mandi. Majul jana in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damikyan ding ha mga sahabat las. Hi'ukasya ibn Mihsan radiyallahu ta'ala anhu. Doon man yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kahinapusan na khutbatul wada'. Kahinapusan na hutba niya, pamaid-maid na. Sabab sin, yaon na di matungin ng alamat, inkawaon na si sinallahu subhanahu wa ta'ala susungon, matupahadarat niya. So yung mga sahabat nakatilas, sinamuin, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuna yaunin kahinapusan hutba niya. Kahinapusan na karunguan siya sin mga sahabat niya. Dahil nga mga himumungan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hutba niya yaon. Long niya haadlaw ini. Bangaon din kanniyo, in kaya hinangan, inna, unuta ini. Bangaon long niya rin kanniyo, in kaya pasakitan ko, sibu dahay mumungan ko, iban sin ginhawabaran ko, ini nagpasakit kanniyo. Haadlaw ini long niya, makajaring pagtisas. Tisasin niyo ako long niya. Na yung mga sahabat, hunok-hunok na biyan kayo. Wayroon makagaos ka niya sumambong, ako long niya, ya Rasulullah. Sa sumagawa hatat kala, Ukasya ibn Mihsan, siya inimang katsiliman niya, ako long niya mga yuktisas kay mo, ya Rasulullah. Magtuy mga sahabat isabyan, agon-agon lumong kahadmat to kan Ukasya. Impuhingaon siya. Long sin Nabi, ayaw. Pasari niyo long niya Ukasya. Karikaw long niya sa Ukkaku. Si Mu'ukman ni Ukasya, radiyallahu ta'ala anhu, yasubo siya sin Nabi, unulong niya inahinang kulong niya doon sa kain. Ya Rasulullah, ang bukadlaw mong makato, nagpawuntol ko sinsapan, piyukpuk mo long niya si Kiko. Nabiyaon long niya, ya Rasulullah, mamahuli ako long niya, kabayang kupukpukon ko long niya, paran mo. Nalong sin Nabi, okay na. Timindugin Ali, ya Rasulullah, paharapan na lang niya marika ko Ukasya, ako na lang niya papukpuka. At awakan, marina lang niya papukpuka ka ako. Nung sin Nabi ayaw. Bukon ikaw yung nakapukpuk, bukon ikaw yung pukpukon. Ako yung nakaluwak, ako yung sabihin luwakan. Tisas siniyadlaw ini. So inihinang sin Nabi, diuhal niya inamun tungkod-tungkod niya yun. Karikaw lang niya sakat. Patas mimbang. Si makat na Ukasya. Ang pabiyukisan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingi andeng ha mga baran niya ini. Pukpuk na kolong niya. Inhinang si Ukasya ibn Mihsan. Pagkawa niya sintungkod yung biyukit niya pataykod, ang panyasiyong gyulgulin, tingi andeng ha baran si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang pamatunagdangul-ngulin ni Ukasya ibn Mihsan. Yasubo si Nabi, may tagkaw. Bukon kalong niya kisas, impya ngayo mo. May takaw nagdangol mo, nagtangis yan ko, naggugulgul, baran ko yan. Ya Rasulullah, kaya tilasan na mo, sinin ikaw amunainin pamaid-maid mo. Kahinapusan hutba mo kamo, di nga sa mabyan, ya Rasulullah, dito da ko magmanila, pa Allahu subhanahu, dito da ko magmanila, ibot pa Allahu subhanahu wa ta'ala, buat malingkan,
insuway magdagpak inggin paisan ko iban singgin paisan mo. Amo yadto inla sa sim mga sahabat, pajunjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pangupihan nato. So walillahil hamd adlaw ini damit yan natawakandom ini. Hambuk kini ding mga pangilahan. Paglasa pajunjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sambil longsin ini kabalikan ko yung kabtanganin na kabtang ko na kaywanan nasihat. Kabtangan si Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Laong niya, akitab niya Iqtida'us Siratil Mustaqim. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kagilahan niyo. Bangis yun Ibn Taymiyyah. Guru nila. Guru tarabay sab. Sila yung lugya. Bukon kita. Nalaong si Ibn Taymiyyah radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala anhu. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد. Demikian niya long sin Ibn Taymiyyah. Aon na isab din ang mga hinang bago, magkahinang si mga manosya, mag-celebrate sila. Biasin pag-celebrate si mga sila amuin, namarat sa yaintuhan nila Isa alayhi salatu wassalam. Kingatan nyo rin na magdaratong na isabing Christmas. Bang biad di inintiragbusan pinsin pag-celebrate nila. Nakandi mo kung biasin kita. Damikian, imma mahabbatan lin nabi. Atawa ka lang si Ibn Taymiyyah. Pag-celebrate pagyanon nila. Amuin biasin kato ini pagmaulud. Mahabbatan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu wa tawqiran lah. Bilang paglasa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban panglaggo iha kudrat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin dihil kanya sin Tuhan Rabbul Alamin. Imbihan to tiragbusan lang sin Ibn Taymiyyah, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal ijtihad. Ibut in Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuod tungbasan niya imbihay ni tiragbusan paglasa iban bihay ni tiragbusan paglugto hakar na sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mahuli aqulu ma tasma'un wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Malingkat din ang mga pangadjian na kawan na ito ay doon kain na tungod sin lasa sin jungjungan na ito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murang-murang bangman kita niyo lamod na dito din ang mga kialasan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin. Demikian iman sin mga sahabat karidaan sila katan sin Allah Ta'ala. Pamangayon na to, bangman kita siya pamuin asada aun lasa na to, amoy magduruhon pa insyaallah Ta'ala. Amin. Asada na adlaw ka na siya wala na to nakita in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala na to na yung inswara niya na pangayon na to suhod pa Allah, bangman kita niyo mahambuok darito halaw si sultan ni iwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bangman kakitaan na to siya, iban karuhan na to inswara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na alhamdulillah, in pakaradyan sin kita ni walillahil hamd na buhos na in mga kaguruhan na to, di mihilisar sila tungod haamon in karuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mahuli, hari pakita niyo yung mga makapagdua na bisan da kumandi ang mga dua pangasuho. Mahuli ato pakita niyo yung mga magdua yang para kumangkita niyo magjamu-jamu sabab na biya sadya na yung pagjamu-jamu natin insyaallah Ta'ala. Insyaallah sana ang mga magtoy kumuan maluhay rin pangasuho ini. In pangasuho na ngayon Aisha radhiyallahu anha
para Rasul sallallahu alaihi wasallam doa. Bukon ka, ang usap na sabot siguro na to nangayo siya doa na diuahan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diuahan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kiuyakan siya. Nayasumo siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangunin nainang sabab may ta siya kiuyakan lando na sabab sino may panginduakan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yung pangasurin diin uno'y sabing kaya sambong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Continue. Uno'y sambong kanya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Uno ba yung dua sin Rasulullah kana isa? اللهم اغفر لها Allahumma ighfir laha ما تقدم من ma ذنبها taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar وما أسرت wa ma asarrat wa ma alanat. Oh, piyangin dua sin Rasulullah Aisha bangman ang punon sin Allah Taala in pardusahan niya nakauna, nakahuli in nakatatampal iban sin nakatatapo. Nabiyaon unin siya mong sin Rasulullah kaniya. Ono? Si katoy ko no. Allahu Akbar. صلوات Salamat, salamat. Kawayan nung niya, katawa nung niya, sambayang, jiro kaya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Katoy niyo. Tukbalin niyo ato. Alhamdulillah. Isot na santal 5 kilo yan. Alhamdulillah. دوارهم Na kainapusan, ano ni pangasuta? Ang biya ka pangasuta. اسم الصحابة عكاشة بن محصن نعم سجل Singan niya. عكاشة بن محصن Na, awan hambok sahabat kahinapusan, binasagot siguro na to. Isyo ba yung nga sin sahabat amuin, biya, imangot amuin umangot lumuwag bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa ibo ko rin maksud niya tuwi ang mga kuwan. Hakawayan isab. Oh, sa kawayan isab. Nagsayang yung magpapat. Allahu Akbar. Wow, eh. complete name Yan nakatoy. complete name Complete ko no lang sinamon guro ta. Allahu Akbar. Nakatoy. Isiyo. Isiyo. Allahu Akbar. Nakatoy-katoy. Way na hayang mga anak apo sin sabadaniya. Alhamdulillah. 10 kilo na yung sabdan Alhamdulillah. Baraka. Na murah-murahan ipagbarakat sin Allah Ta'ala. Magsukol kanyo. Magsukol kanyo katan. Bangmanda ka makasud da katan sulha. amin Insyaallah lapaing katan sin ahli keluarga niyo. Iban sin katan sin kalasan niyo. Iban na sin katan lima sa kanyo. Insyaallah Ta'ala. Kita nyo na katan insyaallah Ta'ala. Na mahuli. Insyaallah Ta'ala, pag kayo kabang in pagkaradyan na to sin pagbasa Quran, nabiyaon tambulon na to isablabay din nga pagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa hari pakita niyo mga makapangindua, ando na murah-murahan, yari aon biya mga jajamuhan sin mga kita niyo katanda ba hindi insyaallah Ta'ala, mura kuman pangayon na mo sadya, biya paunahon na to na ibang patanam-tanamon na to na yung mga kamasan, kamagulangan, katatay, muran na to mga bangsa Fatima. Asal bihayan yung kita niyo kausukan, lang doon mapatiag ang mga kababaihan. Asada, pag-uwas nila yan, to na, bismillah, insyaallah ta'ala, na murah-murahan, magsama-sama kita ni mangindua. Na insyaallah, tuwan na to na. Kunindua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamd hamdan yuafi ni'amak wa yukafi'u masidak. Lakal hamdu ala ni'ami allati an'amta biha alayna ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan namo, ya Allah ya Tuhan namo, ya Allah ya Tuhan namo. Yari kami nagsama-sama si mangga sarta timayak sindwa padi manamo. Wairu waing hangad ulat sing kami malingkan mawaya sadya iwan mangayo kami keampunan iwan kamaapan hakatan pardosan na inang namo ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunay mga pardosan namo. Pardosan sing kamaasan namo, pardosan sing mga kamakulangan namo, pardosan sing mga kaapu-apuan namo. Padusan si mga kaguruhan na mo, padusan si kamuriran na mo, padusan si mga kaasawahan na mo, padusan si mga kakalasahan na mo, iwasin katali masatam, ya Rabbal Alamin. Siwo dain manawot maasdag, siwo dain nakatatampal, iwasin nakatatapo, siwo dain nakauna, iwasin nakahuli, siwo dain piyagturan, iwasin way, siwo dain katutumtuman pa, iwasin kialupana, ya Allah, ya Tuhan na mo, anduhan po na to ikatan, padusan ng ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan namo ampunan kami karena Engkau ipon saja ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan namo Engkau ipon saja ya Allah, ya Tuhan namo ya Rabbal Alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوة. وصلى الله على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Qumu ila salatikum. Qumu ila Na ta'amikum. DJ konsum do. Na insyaallah taala aun day sabi ni mga pag-imon-imon damikian dito aun wa to kanji. Villa Teresa. Divisoria. Oh, Divisoria. Insyaallah taala aun day sab damikian pag-imon-imon din dito kahalan sin pag usba iban pag sila kapag bata na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mabaya lumuro, insyaallah open day sa betul pakatan biiznillah taala. Na murah-murahan insyaallah taala tikmurin pakarajaan na to.